Zdravo svima i dobrodošli u još jedan video recept. Danas pravimo pravu domaću maslanicu, pitu s domaćim korama i bogatim masnim nadjevom koji miriše na djetinjstvo. Ako volite pite, ovaj recept će vas oduševiti. Ako volite miris domaće kuhinje i recepte koji podsjećaju na djetinjstvo, obavezno ostanite do kraja videa. Ako još niste, kliknite na prati ili subscribe i tako se besplatno pretplatite na kanal da vam ne promakne nijedan novi recept. Za početak pravimo domaće kore. Koristila sam 2 šulje brašna, šulje su bile od 180 ml, 1 kašiku ulja, prstohvat soli i otprilike 250 ml mlake vode. Zamjesila sam glatko tijesto i podijelila ga na 2 jednaka dijela. Svaki dio sam nauljila i ostavila da stoji oko 10 minuta kako bi se lakše razvlačilo. A dok tijesto odstoji, mi ćemo pripremiti nadjev. Pomiješala sam 1 kašiku masnog kajmaka, 1 kašiku pavlake, 2 kašike suncokrjetovog ulja, 1 kašiku maslinovog ulja, 4 jače kašike mlijeka i pola suhog sira koji sam nasjeckala na sitno. Nadjev treba da bude tečan, bogat i pun ukusa. Na pobrašnjenoj podlozi pažljivo sam razvukla prvo 1 jufku u tanku koru.
Pleh u koji sam pekla pitu prethodno sam nauljila. Zatim u pleh redamo prvu koru, a zatim nadjev i sve tako dok ne potrošimo sve kore i nadjev. Pitu slažemo slojevito, kora nadjev dok ne dobijemo bogatu slojevitu maslanicu. Isto to ćemo ponoviti i sa drugom jufkom. Ja ih podijelim na 2 dijela, vi naravno sve možete uraditi sa jednom jufkom u zavisnosti kolika vam je površina za razvlačenje. Pitu pečem u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, sve dok nije dobila lijepu zlatnu boju i postala hrskava svana, a sočna iznutra. A prije pečenja posljednju koru sam malo premazala sa uljem. Tu bi bilo tu. Naša domaća maslanica je gotova. Hrskava, masna, mirisna i nevjerovatno ukusna. Savršena za doručak, večeru ili kad vam dođe društvo. Ako vam se dopao recept, ostavite like, komentar i zapratite kanal za još ovakvih domaćih recepata. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu.